Kungekho konke kwawo ngithembe uyiphupho lawo ngithembe Can't wanna be Dali, ungibonisa ama-feeling. Bafethu, injalo. Yeah, this is your boy King Majeva, nije sesibhayi kadanje komini. Bafethu, ngibuye ngalokuzama. Uyangithanda noma uyanginabela. Bafethu, namhla ngisehlathini. Emludi, yabona? Shile emludi ephaka. Yabona? Khona nje yami ibhalile ya King. Bafethu, senginabela omnye umfati. Manje ngifuna umsize, yabo. So bafethu nyalo, ngiyasuka ngohlana athi angele isikolo sakhe. Asho ukuthi umfati. Qinisile ukuthi uyamnabela, ngeke utshintshe emqondo. Bafethu, injalo. Cameraman, asiye. Masungibamba kanje masungibamba kanje. Bafethu, sifikile. Nangu achoose Daniel, ngoringa naye ngicela isikolo sakhe. See you in good. Ngicela lokudzaba yabo. Yeah, njengoba sesikhulu ngosiyaphile yabona manje ngifuna. Mina ngifuna ukubisela kusikhathi manje uyamnabela noma uyamthanda ufuna kwakha mndeni. Ukunabela senginabele kakhulu mara angathi ukuthi sengiphathela lithando lenjani mara ngiyamthanda kumthanda yena. Oh, uyamthanda ufuna i-relationship. Yeah, le serious. Angathi ukuthi nje kuthola wena liqinile yini. Manje njengoba ufuna i-serious wena awunamuntu vele singi. Ude muntu singi. So uma ngathola yena kube right. So the relationship ikalinyisi. Mara kumele sinikane nje kahle. Kodwa ngiyakathi nje vele. Mawuse ufuna nikane kathi ukhuluma ngomgurasho vele. Akukho kuye. No, balokudala bo. Ngize ngicela ngifuna ukukhathisa lapho ukuthi unoyendo uyabona. Manje njengoba sothi uthole mthando bo. Akunangike namhla ufike ngisho njalo nje yabo. Nyalo mfethu uzosuka la ngihamba ngomphula nophathe umtholo yabo. Umtholele. So wena ukhuluma nayo phone ngizomfethu. Ngiyakufuna lana la bese ngamlethe ngana. Ukuqinisa sifuba amaphaphu dibini. Umtshele sibede mina ngangifike emgurasho bo. Funa ufake ring. Yebo, noma mdala ngasitoro ngangishike njani ngoba yes. Bafethu, injalo. Achuze ngizingile naye, uyachuze no. Phathi yamthanda akafuna imgorasho. Mara niyakho semgorasho very nani, activity yasemkhathini. Bafethu, samenze ufuna lo mfati. Samoda ngijele nakho wena imiva yami ishayele dulu it's tsana na 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 lo 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 dali ungibonisa ama-feeling. Bafethu, sifikile la kulo mfati. Yena ngiyamfonela Ungibonisa ama-feeling. khona kumncenga phela ukuthi kavume no man. Ngiyafuna ukubona le njalo ukuthi yangithanda ngoba phela thanda madoda lisikhazi lamalanga yabona. Ngifone la. Ngingama minute kodwa. Ngiyamthanda kodwa. Dali ungibonisa ama-feeling. Masungibamba kanje masungibamba kanje Ngiyazimukela. Ungidala ngasekhayini phela phuma sesifikile. Thank you. Bafethu uyazwakala. Simhlanga lo. Nawo ngwa. Hayi. Lindo. Hayi ngiyaphila nami azifuna njengoba ushike phela sathi simoshe myself le ndoda le ndoda ibeka sona indaba bangimbuza ngifuna umfati uthi uyamfuna uyamnabela noma uyamthanda ngoba yavele yabeka ibaleni njengana kwani kwembuti yasho ukuthi no ngiyamthanda lo mfati awuthi ngiyamthanda sothi nomfati nemjidi yamchama wena mara unotice ngimaphi nje naye so nyalo into ngilethela ukuthi phela leli jali sifuna ukubona and yena vele uready ukuthi angakubona sengifuna ukubona ukuthi singayi ngombona mjidi nami ready futhi lo business ngakho lapha kuchaphela Qobo bafethu uthi uradi mfati asambeni
mahlathini la macucum. Mara kunankinga. There's no problem. As long as they are here. Yeah, English, English. Mfana omdala. No, ngasukukhulu nje kwami ngiyisho yini. Madam nasikhulu la. Mina ndawuthama la. Ungathashana phela ngathi ngisasekhona la. Bafethu, injalo. Ya, ngifikile ngimlethile babona ngomfado. Sengithashana nokuthashana. Hayi no madoda, ase ngihambeni kade okhulumela abantu bajakana nini. Mara kunankinga. Siyoba khona. Ngibhalile kuyangithanda UYANGINABELA ngifuna system kuThanzania naye so njengoba ngilethe yona ukuthi ngikhona kufanele ngithande leliqinile. Ngiyathandza lokwa serious for the big time vele ukuthi ngibona sibukela indleleni yabo. Ngathi ukuthi ngithola njani mara njengoba sengitholile ithuba lokuthi ngihlale ngoba la manje ngizabantu ukuthi no ukuthola indlela ngikuthola for ukuthi uhamba nebantu mayibonana ithuba lokuthi abo ngikona ukumthana nawo for ukuthela nento namfangayo. osawubona futhi Ya ukuthi ngithola ya njengoba ngitholile ulavele so kwangathi nje ifikile ivuleke nje ngithola ithando leliqinile la kubo. okay yini attractive ngizomthandela Ish buhle bakho nje ngithe ngiyakubuka vele kulenhlobo le right lelithando lelijulile vele uma ngathola wena yabo enteka nje ngisatongeke nasemshadweni mara ngathi wena uzobe wangijaja wabona like akona vele ubuke kanje ngilona ithando yabo manje ngiyathemba lokuthi vele ithando likhona ngoba ngilithola la kubo. manje ngoba Okusona nkinga nanoma unginabela mara ngiyakuthanda mina sitonabelana sithandzana ngani into loyinabelako nawe ngilo loyithandzana so nawe udongithandza unginabela sonabelana sesithina sesiyathandana wena njengoba unginabela utogcina songithandza njengoba nami ngikuthandza ukuthi vele ngalithola lelithando la ukuthi iqinise nje ebantwini. Ukuthi ungangithanda serious ungikhomba ukuthi angithanda mara serious zaidi. Hey! Ay. No, Bafethu. Lana, sanibona masupermarket ngisafuna kubuta. Hey. Bafethu, namuhla ngiyangitshela. Finari yangibonisa mfana mdala. Mara kunankinga. Mfana mdala kama njani? Hayi kurani. Ugrand. Yabona. Okay, asitshele mina icala ukuthi khame njani ngoba uthanda umfati uyamthanda yabona. So ngifuna ukuva ama-updates yini khame njani so far la. Akona ngimtshelile ukuthi ngiyamthanda lo mfati and eplazini ngiyabona ukuthi uyafa ngesigebe njengoba ngimtholile so lazi yena uthi ufa ngemgurasha kuphela mara so ngomgurasha ukuhlangana nje kuze ngiyende lithando leliqinile. Manje wena vele wavuma nawe uthi ready for umgurasha. Yo vele njengoba ngimthanda nami vele ukufuneka. Sengibonile pho buka manje bisapink mara madoda. Bafethu nami speechless yabona I wasn't expecting none of any of this mara kunankinga. Awuthami akunankinga mfana mdala yabona. Ngangishinga yabona. Bafethu awuthamba icabuzile bayingcabuzile in front of the phambi kwami abahloniphi mara bafethu akunankinga. Bafethu nginalomfati la nginalomfati nayo madam right nje asitshele mina manje ufika njani after the scene wena nguphe lo mtshelo umtshelo uyamnabela vele uyamnabela yeah benimtshatsi ngiyamgqokasha ngimnabelela for umgqokasha phela nje kayi-1 kumbe forever ngandeka sinagcina sesithandana
So vele banetikatshekile man eli kangaka mara kuyankinga ngiyakubongisa lawo manje manje kungishiya hayi bafethu niyabona le nto iso umuntu bamthanza bona uyamtshela nakhona bamnabela yabona today I'm impressed ngijabulile bafethu mfata ushida awuthiyami ngifuna into ngicabanga mpaka kufunile nambe ngiyadala bafethu ngicela sicheckeni on Facebook uyangithanda/uyanginabela YouTube uyangithanda/uyanginabela. This is episode number 5 uyangithanda noma ufuna umgarage bafethu this is King Majeva and the General Injustice Spider Danti Nyalo I'm out see you next week Friday.